Oke, kembang saking Jan Yudik tani mopi tegas kata titi coba bakal yang kejahit dumugi terhibur. Sebatas meliang adi pupur, sebatas meliang adi eci, kal ule-ule kang beli abang adi demen, kal ule-ule kang beli abang adi lega. Ada adi ngalah kenane boya-boya, apa buin mirenganmu yang bisa ane demen kata kisi nyalekan dewek beli, ane orang dewek beli demen ngemit sisi. Apa buin ngalah demenan di sisi, cara jani ngurusin adi beli meula-ulakan rinti dan kayang jugi, rinti dan kayang ngalah didukal izinin sekancan nikenang adi pengide beli ada pati ngumunyi di sisi miri bang beli ando anak kiri kaki hati sayang beli hati jiwa beli magelo magurengan sina hati benawang isin hatin beli. Aing semacam di tiang sarang sami kang yang niki wabu melajah keten melajah menggening-gening diastun ngawur gitu astun karena bisa menghibur diri gitu. Walaupun winten semacam yang merasa terhibur itu bonus buat ya gitu. Sukses banget gitu. Ngalah kenane boya-boya, apa buin mirenganmu yang bisa ane demen kata kini nyalekan dewek beli, ane orang dewek beli zaman ngemit di sisi. Apa buin ngalah demenan di sisi, cara jadi ngurusin adi beli meula-ulakan rinti dan kayang sugi, rinti dan kayang ngalah didukal izinin sekancan nikenang adi pengide beli ada pati ngumunyi di
ilmu